words, I need the anger. 'Cause there's venom in my head, I leave the enemy with more than nothing left, and it gets stranger. This isn't over yet. I don't wanna see that white flag waving. Catapult finally made to go. Dari calon mempelai wanita yang sangat berbahagia, lebih berbahagia lagi kedua orang tua ananda calon mempelai wanita. Tanggalabikku Bapak Andi Hairudin Ramli SI, masih bawah itu tanggalabikku Ibu Hajain Andi San SP, angka itu anak makundana tudang dicokong lambe mempelai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka dan kita awali seluruh rangkaian acara pada malam hari. Malam Mapaci di malam tudang pening. Maybe you'll realize soon. Made to resign, but find me a little time to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Bagi sang calon mempelai. Dan sekarang telah berada mantutu opak. Ya Andi Taufik Hidayah bin Abu Ajab, saya nikahkan engkau dengan Andi Nurul Azmi binti Andi Khairuddin yang walinya telah mewakilkan kepada saya menikahkanmu dengan mahar 88 rial seperangkat alat salat tunai. Saya terima nikahnya Andi Nurul Asmi binti Andi Harudin dengan mahar 88 rial dan seperangkat alat salat tunai karena Allah. Barakallahu wa jama'a bainakum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.